Biyag ti tao. Kanenta amin ito in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Jong. Maibos na nga tadag ito eh. No, di ta maibos. I-take out tanto na. Yawid mo. Ayun gaya. Oh, ato iti kwartang. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sir Jong. Nadada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ije lang yung opisina ti pangawagam kanya iti sir. Okay? Sige, Manong Jong. Tulong ko tayo kwarta ken ka para itiduan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Tawan nga tulungam amang isaksakan kadagit anak mo. Manong Jong. Ket gabiti kasta sitwasyon mo, na-develop tirig na ken ka, Amy. Ha? Ay ayaten ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong. Wen, ngamjak ay ayaten. Pudno, ngagdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagit anak mi. Namayagan na kayat ko sinaan. Ngam masyanak kadagit anak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Jong. Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. Anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan na iti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken naimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua da asawa. Inauna nga min ta asawa kam siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. On pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yaten. Kamkas siya matugali na. Iso nga awan namnama, Amy. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ang tibagbagada nga yan. Sakbay ang matayak. Kat sikat tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko nga, tadagasat ko ken ka. Kasano no maamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray ag babae awan ang yaman na kenkwana. Isong awan tirumba nga pagdanagam, Amy. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga the overtime da. Overtime na laka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumwarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asab to kisi plaza. Agsubliak mo't dagos, Mama. Oh, agyaman nak tayo naklon nakmutlaan, Amy. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma, dagiti duwang anak ko. Dak marami tikmang lukukin ka, Amy. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anak karik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Aywan gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta, ha? Ilimad ta ti amin. Di ka ko magpadlaw iya opisina, Amy. Wen, Jong? Sikat ipang panunutek. Diya kaya't ang mapiktaran ti trabaho. Di bali ka niya. Uray may katak iti trabaho. Sikat ipang panunutek, Amy. Sana bali. Taka na yung nagtuntimapan iti balayo. Uray ta tinted ti sarmi tulugan ko. Saan data makita ti unag? Jong? Pasensya ka na. Tadita mat mabalin ti sumurag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso dito'y latan o nagtilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulot kan ka nga agawid, ay may? Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dyan ang lalaki? Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manon. Madamdamag sangit kan Ginto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may ti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siya ka 22 laang. Patsa ka din naktulukwan day jay. Ay katiya maamom nga rod Di mo matpadagasan dito'y balay. Wala nang.
Kanayon ngamin ngagdardaras. Agam di bale, yam amok tumatlaan kada kayo. Apay analadaw kasimrek dito opisina, Amy. Naladawak nga rod anak kariin, Jerry. Hey, kanayon kala amaladaw. Agsasarunon tiladaw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay, ala. Apay nga kas ti pa nagsusumpat mo, ah. Timangsit ka maten. Kasano? Kat kunamlan no asino kamata namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti pa nagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay, ala. Apay kas dyan mo tanda niyang Amy. Bigla timangsit. Huh? Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas dyan kanyak. Ada nga tayo basol ko kunkuana, jak amo. Apa Jerry, anya dyan na idanon kanya. Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakaduam dito. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta kasta tinaidanon kanya. Awan karbangam amang manmandar ka dagiti kakaduam. Ta saan asikatibos dito Jerry? Ala, saan ko aman mandaran dagiti kakadwak, Sir Jong? O ano, ni Amy, tinagipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakaduam iter aramiden da Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Nawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Gamit dyan babati pangurayakan ka. Tapos saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen Jong. Sige, umuna ako na rumar. Apay nga sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata dito unag. Ta sana makita iti ruwar no adda dito unag ti tao. Jong. Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangan kan ka, Jaime. Jong. Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutag namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. Mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan nila maulit, Jaime? Papa, mangtad kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititid ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Matsilina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot din, bitin man ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Suruan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Idudulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagit anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siyakon, Makatawan laagan ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. ado pa iti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maitit mo asweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Ha? Aguro urno nga ko naklangarudan. Ala, maturog ka kit din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Jaime, at hindi so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagbanglo ka, Jaime. Katigtikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, at ay wanak dito yan. Silina, apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim iti rabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala ki Jebalayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga ag-review. Ag-review ka, dito'y balay. May mayat matlaan, nadakadok nga review, mama. Boring no may sak.
Anya. Oh, at iti kwarta mo, Amy. Ikatangam iti masapsapol na kita anak mo. Kan gumatang kamatin itikat mo katangan. Agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa kan. Isa tunggal sweldo. Magtetak iti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa mo tanti pangibilbilangak kan ka. Nag-aapa kami tasawak. Kahit ko na sinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datan ti agdan na. Wen ko mga rod. Yung sampay nga ita. Tumteng to dahi tagong tao, Amy. Urayag pa yung makaturbos lagit anak ko. Sakbay asinaak, di nada. Alam, pagandaram nga rodan to ilugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdam hapay. Aginiliw tapay, Amy. At da babae man niya. Anya manin dahi nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amukon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan alilipliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam latagayam ti agbabae. Agtal na kadalya. Awan ebidensya mi ti dayta. Kat, dayta lipstick dita tungad mo. Yeah. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklunam nga minan ti agpaiso, Jong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick dita tungad mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a bolpen. Naisagid ko laang. Jong, apa yan di nakpampansinan? Manungal daw nakasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatin po na rin ta. Apa ya kasta ka matan? Mataywan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw na diti kakatwata. Jong, Panawan nak dito rin ko nak. At upay taramita kay me. Oy, Amy. Ada nakadanon adamag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir Jong? ha? Nakamum iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita nag-sweet kayo. Aklo nam nga minagkagpaiso. Jerry, wan, aklunag. Ngam, iti dayta. Ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko iti daytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? At asawa na. Kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tayo pakiin na yatan. Sana kung formula ditan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay adyong. Adagayam manan babae na. Iso atin akong paganano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anigyong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal linaw day chay. Ay, me, anak. Ingka mga nun. Nangan kamin kadagiti anak mo. Napsugak pa hinanang. Ni, ape akas ta ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problemam. Awan nanang. Baybay andak lang. Nanang. Agyaman nak iti anos yu ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo. Tano maka-abrodak. Ikan kayto iti ado a kwartayo. Ni, apay. Agabrod ka aya. Uwan nanang. Agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya akon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asan anagaw awit ti amayo. Napanan na kadimanan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak. Bugkawan nak adagos. Ay, sapay ada kong maibagak kada kayo kini papa. Uray siyak, mama.
Ada ko maibagak. Anya dayta. Ibagayon kanyak. Tadyak ambono kaano nga agawid dya amayo. Ada ngamin milagro nga aramidan na. Iso marmarapukaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak, mama. Masikugak. Ngam ada asawa ti nakasikog kanyak. anya. Katimot na kasikog kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ado kami ang babae itibiyag na. Anya. Payakas ta tinagtungtung paala niyo, anak ko. Naggapwam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdardarasa, di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabit laang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito nga ibagbagam. Kasaritan dagiti anak mo. Tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matan? Kung nakluwagat adal kayo, ngam sabali mo gawin tararamidan nyo. Himupubingan kayo pailaan, ngam nagpasikog kayo. Sorry, Papa. Ha? Sorry, Mat, Papa. Di kailan nagpampanunot mo tan. Di ususaran ta panunot nyo. Kadda kayo, Papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakpagsawa ni tigastaan. Gusto nga ron ti panagbababae yo, Papa. Namin ado nadara sa pinagsangit yun ni Mama kapoy ti kastang aramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Pustan, agulimag ka naon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kun ti maysa nga apo ko ta, Jong. Madela, napaturog ko matang may sapay nga po ko tadalya. Kaasi na gito'y apo ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Way nga rot. Kaslagap sutak ng makitkitak na gito'y duwan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamat ng Jong. Di ka kaya tapabasulan. Gapo iti na pagtangdagiti anak ta. Diyak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Hostong dalya. Di mon baliksan. Ngamin, amo kung tigat mo ngay baga. Uwan, nalabit. Nga ikuyan ti bungat ti aramid ko. Dak pinanunod nga danak ko amapay. Jong, Pagawanan na ko man niya. Manuti basuro ko ka. ay atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mon ulitan tinaramid mo. Ikari, Dalia. Sana na maulit lagi siya. Pagpalpaliw ako. Nangaroon agad dua babae na ginapo ko. Mabuti na ako nagbabae bakit? Ikari, asikan tulagan niya yatag. Aginggat maudi nga angas ko. Biyag. Di tao. Nay, naggapuan yaw. Rabi enjoy. Kinapi akadwam ni Melinda nagawid dito'y balay. Awan ng tiyado pa asaw nanang. Pastor kanda kami. Kaya't may maturog. Agmano ak nana. Ay, kasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Nala, sumrak kay nga ruday. Mabit man laang juway. Kaya't mo asawan, maturog dito'y balay ni Melinda. Awan dakas na nanang. Taagayan ayat kami nga rod. Sige, ingkay mo maturugan. Nagturo kami di Rabi, Melinda. Kwa tatang. Nagkuyog kayo ko ni Joey di Kalman. At nakakita ka na kayo. Ay, kwa.
Talaga ka di mon masinaan tayo dyan lalakay. Saan laas siya ti mangibagbaga sinaan ni Joey. Pati dagiti kakabsat mo. Apay talaga nga awan dingdinggag. Ladingitag. Ngam, ay ayatag ni Joey tatang. Kat namin adun anailawan kami. Makitam. Di inaklon mong tipod no. Diyak mabalin asinaan tinubyok. Tadan na pasama kiti nagbaatan mi tatang. Saad biya kayat dahi dya Joey aparakan ka. Kinsaan mo't akayat ni nanang mo. Di na kayat dahi dya ataw aparakan ka. Kan may sa, ubing ka pa ititawon mo a 18. Agad-adal ka pa'y laang anak ko. Ay ayatag ni Joey tatang. Diyak kabala na sinaan. Duang aldaw na di kasi mrak iti pagadalan yo, Melinda. Apay, awanan ti plano mga giskwela. Awanan ganas ko nga agadal. Emma, masikugak ngaminan. Kasano adi ka agsikog, kat ibantay mo mat ngamin ti bagim ka ni manong ko. Anya nga ita, agbugi kan Nagayatan mi adwak ni Joey ti panagsikog ko, Emma. Aklo nam ngaminan. Sikatin ang idanon iti bagi na iti kabsat ko. Ampang ka mata babae. Madlaw adi nakayat ni Emma nga agbalin nga ipag. Anya nga rod ngay. Masikugak mon. Awanan ti maaramidan na. Inunan ti lalaki ngam ti panagadal mo. Sorry, tatang. Masikugak kon. Kanya nga rod. Adaditan. Iso pagsasaritaan tayo ti panagkalay sayo iti dahi dya lalaki. Uwan, tatang. Kat agyaman nak tapalubusan dak ama ki asawa. Diyak kumapay kayat ta 18 blaang. Kanagad-adal ka pa'y. Ang masikog ka magaya man. Iso masapol nga agkasar kayo ni tinubyaw. Uwan, tatang. Ulitak. Pakawanan dak kuma. Good. Pagkasaran tayo idan lakay. Uwan na tamasikog mo dyan naktan. Ay, anyamot ngaminan ti kasdyan nga inaramid ti anak ta. Inaramid da ko na ma. Tasaan mo la dyan anak ta ti aking basol iti da ito'y. Pati ginubyo na. May sama tasan ngagpampanunot. Lakay. Ay nusan la masikog ti anak ta. Santa kumapay pagkasaran ida. Ang masikog matag. Nalpasan ti saritaan, may papan iti kasaryo adwa. Tangay, dahi ti pinili, Melinda, ay kawang nga rudon ti maaramidag. Tatang. Ket sapay lang kumatawan to ti pagbabawya, iti anak ka, iti panakiasawanan ken ka, Joey. Ipasiguradok dahi tata. Ay, tatang. Jack bebe ang ti anak nyo. Dinto laki ti agrigat iti danak. Tadamo trabaho, tatang. Dito agbisin ni Melinda iti sidong ko. Agraman, dagiti agbalin nga anak may. Rumbeng lang takderam ti agbalin nga ama ken asawa. Di ka mo nagpampanunot. Ha? No kumata pinalpas mo pa iti anak ka iti panagadal na, di nakasapol pa iti trabaho na. Ket matulungan na kadto manggad. Sinikugam nga minag, ket second-year college na palang. Iso abiyagam ti anak ka. Agraman ti pas ngay nantong anak yaw. Di kaya't kong Melinda, adda ka lang diti balay. Jack kaya't ano sa dinula di tanti papanama di kagpakpakada kanyak ha? Joey. Plain housewife ti kaya't kong asawa, Melinda. Tapno maasikaso na ka na imbag. Kanda giti agbalin tong anak ko. No bilang ta makapasngayak. Kat mayat ni nanang ko ang mga waawir iti anak ta. Di mo kaya't nga agtuloyak nga agadal? Sana na masapol dita. Agtagibalay ka hindi. Nakastati kayat ko. Jack kaya't ngagtrabaho ka. Ipamaysam ti mga sikaso kanyak nga asawam kanti anak tanto. So na balay, taumdas mo ti sweldo ka para kada tayo. Dakkel ti sweldo kiti kumpanya pagpapayak. Di tayo agregat. Sige, ano kasta ti kayat mo? Sikat ti masurot, Joey.
May busy ng Melinda. Baka nanak. Kit-kitam ngay nubak ti anak ta. Agpasubo ka kit din. Mangan ka na. Tanagaok matanti ka nam. Ingat na patpatag. Siya nga asawa mo no ti anak ta. Magsilbi na. Mabit lang nga ron. Paturugak pa anak ta. Sakan to subuan. Tarasay. Naginat ka nga agungunay. Ano usam ata kinayat mo, Mat? Si kamot tinangidandanon iti bagim dito'y balay mi, Melinda. Di ka kumamat agsaw iti kasta, Emma. Awan mo ti papabasulak. Mas daawak laang taapi akas day mo ni manong mo. Minalam nga agbartak. Anya nga ron, ano usam Itamat lakas jay na. Ada siguro problema na kan ka iso akanayon nga agbartak. Ang mga no agbabawi ang asawa kan ka. Anya? Nagsweldo kan? Awan bagas tayon. Ganda tumapay ang masapsapol dito balay. Awanan, imbayad ko na iti utang ko. Ay, kapela dumawat iji inam. Mabain akon. Tunggal awan kwartata. Iso datas asit kak. Nakababain. Bagbainam ngay, naganak mo ida. Hingkan, tani, awang kwartak. Umdas kumamat ngamin ti sweldom para kada tayo amin kat. Ngam ibarbartek mo mat ngamin. Arak ti papapanan ti sweldom. Ay, di ka nagsirmon. Hingka kidain. Dumawat ka iti kwarta ni nanang mo. Sigurado. At damot i-remake ni tatang mo. Ijam ngamin ti pa nagbarbartek mo. Hoy, di nakmanlapdan. Tapakaragsakak ti raramidak. Sige. Nukas tamat lang. Nasaysaya at nagawid kami pa hilangi di balay. Akadwak ta anak ta. Jakon makaano si Tidanam. Tapasik matla konsumisyon ti palpalakam mo kanya. Ikaw na. Makamu ka. Apay ti ko nang lapdan ka. Sige, pumanaw kayo lang. Adda ka mo anak ka. Nadamag ko iti inam nga adda ka no ibagam. Kwa, agkit dawak ko maiti pabor kada kayo tatang. Pangaasiyo, ikandak ko mapa iti may sa agundaway. Kaya't ko tagtuloy nga agadal. Ay, anya nga ita. Marik na mong tirigat at asawa na. Tapno mom, dumandano namin kanyak dagiti mapaspasamak kada kayo. Anya, agbabawi ka na nakiasawa. Uwan nga Ruth. Jakmat nga minin pagkarupa konsumisyon tipay kanyak ni Joey. Napatpatag dagiti barkada nangam siya nga asawa na. Pasaray saan pa yan nga gawin no daduma. Arak kan sugal ti papapanan ti sweldo na. Ala, ikan ka iti maudi agundaway. Hanggang saya atem ti agadal Tanay, pagrigriga ta ti kwarta nga ramatem. Wag? Uwan tatang, ikarik. Ipamaysak ti agadal, kat nipay lang nanang ti mga wawir iti anak ko. Kabayatan ti panagadal ko. Pumanaw kayo, adi kayo nagpakada iti kabsat ko? Manon nga aldaw asana nagawawid ti kabsat mo. Iso asikala ko man ti mangibagakan kwa na inton sumangpat. Ada lalaki man niya. Anya ka din dahi tangay bagbagam ipag. Ibagam man ti agpaiso. Ada lalakim, kat sumurot kayon ken kwa na? Sana pud no dahi ta. Awan lalaki. Apay nga rin pumanaw kayo. Amok Addan nang iso katam iti kabsat ko, Melinda. Maala, siyak ti makaamo ang mga uawir iti apukok, anak ko. Basta igaad mo nga rin ti aghadal manan, Uwan nanang. Maudin agundaway mo da ito'y Melinda. Tano ulitam to pa iti inaramid mo. Pasensya kan. Ngam saan da kanto na matulungan. Ikarik, nanang. Agsingsing putakon. Ipamaysak ti agadal. Umadanin ti panaggraduar mo, anak ko. Nabayag kayo matan dito'y balay. Ngam aging gaita, di na kay pulos sinarungkaran ni Joey.
Makumikum lakit ti DJ ti bisyo na nanang. Saan kayong agsarsarita iti cellphone? No daduma, agsarita kami. Ngam manmano, ta isi-isnabak ti awag na. Anya? Pagaw-awitan na kiti lugar da. Ngam jak imanugot tapang panunutak ti panagadal ko nanang. Ay nakakablawan da ka anak ko. Nakalpas ka matlagan iti panagaadal mo. Agyaman nak nanang. Utang ko ti amin kada kayo ken ni tatang. Kat itata nakagradwara kon. Ti panag-examen ko ti board exam ti sumarunong asikaswag. Takayat ko ti makatrabaho. Ha! Anay, da kayo maghayam Melinda balasang ko. Ay na, dakalanda po kok. Kayong ingas launay ti amana. Karbon ka pinatalaga. Malala, sumrak kayo. Ay na, agyaman kami nanang. Ay na, naimbag man ta nakalagip kayo api masyar. Uwan nanang, tani. Saan matan ang makalagip ni Joey? Di na kami matsarungkaran ng iji lugar mi. Ay, manmanon nga agawin ni Joey dito balay balasang ko. Naikat pa ikit din iti trabaho na. Gapo iti kinaartek na. Anya? Basol mo ti panagbarbartag ti kabsat ko, Melinda. Ha? Natap na ngamin, anak hilalaki ka, iso apimanaw kayong agina. Ala, sana po no day taipag. Awan lalaki. Basta, basol mo, no adadakas ang mapasamak ka ni manong ko, gapo iti panagbarbartag na. Tapinanawan niyo ngamin, iso nga grebrebel din. Anya? Nanang! Apay, Melinda, kasi kada pakaragsakam, anak ko. Nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako niti trabaho. Anya, ay nakat, agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Ni katugangak timawag nanang. Mabit lang ha. Hello nanang? Ay na, Melinda. May kadagos dito balay. Ha? Apay nanang? Natayan ni Joey. Anya? Nabalbag kasi bang pati ni Rabe. Inturong na. Yamin, laylayon na batan. Sana na nagring bayasang ko. Joey, oray nagbalin ka ngay responsable nga ama ka nasawa ka na kami iti anak ta. Hinayat ka lang ta. Nagbalin ka na pa sa tibiyag mi nga gina. Iso na sakit mat para kanyak ti ipupusay mo. Joey. Gusto daytan, Melinda. Di kan agin sa sangit dita. Tamok tumatla pa karagsakam ti ipupusay yung tikapsat ko. Sana po no dayta, Emma. Pudno! Iso abasol mo ti ipupusay yung tikapsat ko. No di mo ko mapinanawan, saan anapasamak kan kwa na tikasta. Lalakiro. Saan man ba't atila ibagbagam ka ni Melinda? Di ka lamaasyan kan kwa na, Emma. Pudno matabasol na ti ipupusay yung tikapsat ko, nanang. Nagrebelde ni Joey gapo kan kwa na. Pinanawan na, tasimurot iti sabali a lalaki. Awan pamanagnig mo, iti day nga ibagbagam. Kita nyo lagi pa nagkaukawas na na. Agpaspasiksi, madlaw nga agpapaaram. Ang pangkit di Kunamlan no asino a kapintasan. Nalahos ton. Nalabos ka mat. Natayan ti kabsat mo ngam di mo pa'y lamaawat ni Melinda nga ipag mo. Saan ko nga ipagdayjay? Ta pinanawan naman ti kabsat ko. Simurot iti sabali a lalaki. Sungbatam kit di day taawag mo. Ni Ferdinand ti mauawag. Mabit lang, nanang. Asino man na Ferdinand day ta. Basta. Hello, babes. Asino man nga taday dya alalakin. Agduduma lalaki ti umawawag kan kwa na. Kan kasla amin dakat awawagan na iti babes. Babes na nga ta amin dagi dya akataw-tawag na. Apay ngaglaladot ka, Emma.
masikugak, nanang. Anya? Asino ti mata sikog mo ngay? Ibagam ta kasaritak tagkasar kayon. Di nak mabalin nga ikasar, tada asawa na. Anya? Ngam, di nak kanubaybayan. Sinaan nanto kano di asawa na, tasyak ti ayayatan na. Agur nung kano iti pagpaanalda. Anya? Ay, basta sinamon, tanarigatan. Ang mga nuray tatip. Ay, ayatat ti ama ti sikog ko, nanang. Urayik asinaan na ti asawa na. Anya? Tatang, agsara kayo dito laundry shop. Tapno makainan na kayong matan. Maluman. Adu pala ti customer. Madamdaman to na nakaw. Ay na, nabannog kayon. Ay na, adu kami agtitinulong. Tadamad na gititang-tang da na makaduami kanina nang yun ditoy. Kunak namin nga ginana kayon ngam di yung matkayat. Maburing kami iti inam nga wanararamiden. May anak ko. Exercise mi nga ron da itoy. Si kaki diti aginana, ta kagap-gapum la iti trabaho. Nga madda ka manan ditoy laundry shop. Ay na, urayan kayon, tagigiddan tayo nga agawid. Ay, una. Ay, agyaman na ka nakaw. Ay na, nakasingsingpet ka nga anak. Saan ka nagbaliw apulos? Nga oray na pintasan ti biyag mo. Adun ti negosyom. Nakagatang kapain iti balay tayo dito'y syudad. Hanggang saan ka lata nagbalbalew. Apay ko mga agbaliwak ngay. Da kayo ti inspirasyon ko nga agbibiyag. Isa rumbang la tulungan kayo. Kat numabalin, jak kayat nga agbannog kayo. Iso nga agbiro kak pa iti kanayunan akadwayo. Agipas kilak di tarwar. Naimbag nga oras mo, Melinda. Si kaamat gayam ti masabat ko. Ha? Sino kay tayan? Alamat. Di na ka din mabigbig. Siyak ni Emma. Ha? Ala, ay, sorry. Di ka nailasin na dagos, Emma. Si kagaya man dayta. Ala, grabe mat nga minti kimot tungam. Ngimisit ka, iso di ka nabigbig a dagos. Kasano ajak ngumisit. Katinal daw arumwara ka mapanagbirbiro kiti panggadak. Tila mas ka. Tapno adala ipakan ko kadagiti upat nga anak ko. No kasta, nakiasawa kan? Awanan. Nabayagan a pinanawan nak ti ama dagiti anak ko. Tas igod ngamin nga da asawa na. Anya? Amang ano, adamo mapangisiragam kanya katrabaho. Uray katulong ditan. Basta stay out tak. Tawan kadwa ti inak ang mga sikaso kadagiti anak ko. Sige. Adda pangisir kaken kano kayat mo, Emma. Diyak lang pagaro pa ko matgayam dahil ito nangisirgam kanya ka laundry shop. Ay na, bimak ng kagayaman, Melinda. Saan mat? Ay kat ano sa mga ruteg trabaho dito'y tauray na yun nagtutisweldom. Ay na, agyaman ak, Melinda. Makasangit ak itinakaro aragsak ko tandang trabaho. Makasangit ak matitinakaro abain ko kan ka. Kapo iti panagsasaok iti agkakasakit iti kan ka. Pakawanan ako, Melinda. Sapay ko matama pakawanak. Ay na, awan day jayan. Nabayagan apasamak day di. Iso alipatamon. Linipat kun day jay, Emma. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Madam Lita. Pinayaban na ka daw kung na dyan anak ka. Ay, wan, sumra ka, kapsat sito. Ay, agyaman nak, Madam. Ay na, di nakmanawagan iti madam. Saan ako nga agisursuro, kapsat. Retirado akon. Ay, kababait mo na. No birngasan kalatan itinagan mo, Madam. Basta lita ko namlatan kanyak. Agkakalugaran tayo. Iso ngawan sabsabali ka na tayo.
Ay kahit ayan tay tarimaan nag-alababoy aw ma'am. Nagmerienda ka pa'y Ay na, madamdaman taon. Awan pa'y la nararamidak, ag merienda akaon. Ag trabaho ak pa'y mata, madam. Ne, anya da ito'y nakamallo ko nga inyag mo, anak ko. Nagsigang ak itikan, padiguan kayo. Nagimasan. Agyaman na kanak ko. Sumra ka pa'y Sana na nang agdadarasak. Sumuragak pa'y ngamin iti trabaho. Sige nga, Rod. Agyaman na kanak ko. Ay na, nagimasan to'y linutom asuman, anak ko. Naimbag man ta nasangom tinagluto iti suman ita. Aywan nanang. Awan trabaho kita. Pinagluto dak kiti suman dagiti apo ko yo tapagayat ta dayta. Isa pinagbigyak man ida. O sige nang, inakpaglaba Sige, umay kunto pasyaran dagiti apo kok inton malam, anak ko. Nanang, apay no ila ko yung tibalay. Tagnaad kayo ni Jibalay mi. Anya? Uy, nanang. Kumporme, no, sino kada kami kani John at ipagnaadan nyo. Madanagan kami ngamin, tawan kad kadwayo dito'y balay. Ay na anak ko, awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanya. Tanda ni Betty akad kadwak dito Una, angam saan mo't nga stay, ti katulong nyo dito'y. Kaya't kayo ama ka din na anak ko. Ngam sapay ko mata maawatan dakmat. Jak kayat apanawan wano ila ko to'y balay. Ta dito yun tinakairwamak anak ko. Ay, madinsamot to'y repon, Betty. Di matagsilawan. Ala, kasano pa itan nana. Sapay nagado dagiti pinalingke tayo ama sapul ama iref. Wan nga Rod. Ay, nitatang mo, amo na ti agrepair iti ref. Amo na anana. Awagam man nga Rod, ibagam tao may na-repairan. Barang ma-repair pa'y. Wala na. Aday ta, mayaten ti refyaw mamlita. Ada ka di pa iparamid mau. Awanan, kabsat sito. Ay, napasensyakan. Tila maipaparamid ko kan. Ay, ni mamait. Awan problema kanya. Amukmait nga awan lalaki akadwam dito'y balay mau. Wan nga Rod, kan kanayon mo't abisi nagiti anak ko. No di danto pa'y makapagbayag dito'y balay no ko. No ar-arigan o may dala tumanaw, pumanaw damot ladagos. Ay kamangala ka nga minan iti kadwa, ma'am. Ibagbagak nga Rod iti anak mo. Ngam saan mo't amabalin nga gistayin. Ay, wala ata, damo pamilya na, ma'am. Makiasawa ka manin, ma'am. Tapno adakad kadwam. Anya, si kakit dimat, tila ibagbagam. Bakit ako? Ay, saan man, ma'am? Mabalin pa, ay. Maday ti agmay-may sa. Ay, isakto pa'y. Iti kastoy nga edad kao. Kaya't ko pa iti mga asawa, no ada mga yat. Di sumapol ka mo't iti asawa sito. Ay, awam mo nga raod, nubing ti armag. Mga nupaayin naklaeng, numabalain. Tay ko mapada kon a senior citizen ti armag, tasig sigurado pa. O di sumapol ka iti addaan edad na. Tay padak metla abalo ko mati kayat ko. Ay na, umay kakit din tamang rabiitan sito. Ha? Narabian kan dito'y balay. Iso at dito'y kabalayan amang rabi. Ay baga rabi Lita. Ne, apay sito, rabi na. Anyat gagaram. Ay, sika, Lita. Ha, birbirang asan nakmatlatan. Di na kun awawagan iti ma'am. Ay, di nakadipastrakan, Lita. Ada ko man napatag nga ibagat. Ha, anya nga minti ibagam sito. Ay, mabalin nga iti unag ti pagsaritaan ta. Naalas mo't akita ay no, dito'y kitin ayan tiri daw ti pagdatunakan ka. Ha, ay, ne, nakainom kan samot nga min sito.
Sa balin sa abalay, tinaturong mo. Ay, sika talaga ti gagarak, Lita. Ay, ipastrakin na, pangasem. Sige, sumrag ka. Malaag tugaw ka. Ay, agyaman na ka. Diya ko nagpalpalikaw pahay. Tapno saan ka mapuyatan, Lita. Ay, ayatan ka. Pasensya kan. Ngam agayatak at talaga kang kan. Tatang, pudno ka di nga agar-aram kayo kininanalita. Uwe na nakaw. Kat inaklon na kaon. At nagkinaawatan may. Bak nang dananalita, tatang. Amangan no addam ako na dagiti anak na. Kunama nilita kay laban na kanaw. Tatang, Kaya't mukha din nilita. Ngagbalin amay kadwa nga inambitay. kayat ko ngam dagiti anak na ti pampanunutak. Amangan no addam ako nada. Mawatan dabut siguro ti inada. Pudno ay atag warwara sa damag nanang. Ada relasyon nyo kini tatasito. Ako Agsawa kayo nanang. Agpaiso ya. Uwan, anak ko. Pangaasiyo, ta sa andak ko maakagura. Ay, kababayin tararamidan nyo. Bakit kanla kayon? Saan nyo nakasapulan, dayta? Wen nga rod. Kababain. No kaano abimakat kayon? Iso mo ti panlakirelasyon nyo. No siyak, jak kaya tamakiasawa kayo manan. Ora siya. Amang ano ti pensyon nyo lang ti almananda kada kayo. Di kay man mangibabain nanang. Sinaan yung dayjala kay. Imbes nga enjoyin yung ti pensyon nyo. Mga alakay pala iti kabingay yo. Ladingitak anak ko, ngam addan saritaan mi kinisito. Agkasar kamin iti mabiit. Ay, kasin si John na. Bye-bye anyo ni Auntie Lita. Ito julatan ti pagragsakan na. Suportaran tayo kumalata. Iti kayat ng aramiden. No siya, kayat ko ni tatasito para ka ni Auntie. Tanasingpet. Kaya nagagat nga oray lakayen. Patse ka din ang tubaybayan ni Auntie. Ken kayat ko, tapno adamat kadkadwa ni Auntie Ijibalain na. Ay, basta jak kaya tamakiasawa manan ni nanang. Bakbakatanon. Kat oray mat ni tatasito. Lakayin. Ang sapsapol da siguro, iti kabinadang da, iti panaglakay, ken panagbakit da, insan. Ada kami matitikabsat ko amang kadwa ni nanang. Ay na, sa bali matlata di mako na a partner, iti agnanayon. Isungaw awatan nyo ko man ni Auntie. Kawawa siya. Ay, sandak akayat dagiti duwang anak mo. Saan na bali, taadati ka anak akakampita, sito. Patya ka maawatan datan tumet laang dagiti dua nga anak ko. Kat maawat da kameten kas may kadwa nga amada. Kasanong harudan ti saritaan ta. Patuloyin ta ka di pa'y tagkasar. Sika no agbabawi ka na. Ay, sana kastate kayat ko asawan. Dagiti anak mo ti pampanunutag. Saan nga isuda ti makalapad iti panaginayat ta? Data ti masaknan, saan nga isuda? Agsala ta, mahal. Baka isumakmat di tawag mo kanya kamahal, sito. Et isumat. Agasawatan. Iso manipod ita. Mahal, tiawag mo kanya. Takastaakmat kan ka. Ay, ala, umay kan mahal. Tagsalatan. Alawanan, mahal. Naragsak ka ka di malaang mahal. Unay-unay Ngamin, oray saan atim mabuno dagiti doang anak ko. Awan problema. Tado matlata dagiti kakabagyan ta adim maray iti kasarta. Uwan nga rod. Ay, pasensya kan. Kundi karitak iti kasar. Ngam saan kumangay baklay amin ang nagastos. Ay na, saan mo na panunutan dayta, mahal? Tinapatan, nagsimpatan. Ay, amo mahal. Kasla nagsubli ti riknak, hindi ka bambanwagak.
Kasla baruak manay ni ti panagrinak. Agpadata sito. Nagpayto ti kinaragsak ko. Ay labyaw mahal. Ay ayatan ka mo at mahal. Nakarubot kan lakay. Inta makimiting iti senyor. Ay maulawak. Agsip nga ti panagkita. Marigatan ak. Ala, sito! Ay, tulungan dak! Natalimu daw ti asawak! Maopera di tatang yu asito, anak ko. At na nakita da abato ti apruna. Daytan ti magbagak. Anyang di aggastos kayo ti panaka-hospital na. Sigurado akwar tayo ti magastos, tawan met kwarta ti nakiasawaan nyo. Wen nga rod nangalala kayo iti paggastusan nyo. Sa anak mo't nga agdawat iti kwarta kada kayo, anak ko. Ibagbagak lang, tapno maaman nyo mata. Kat, asinon to tagbantay dya ospital? Di yung mabalin tagbantay dya, tadyak kayat nga agpuyat kayo. Wen nga peso, ibagayo ka iti anak na, ta isuda ti mang bantay kan kwa na. Ala, agawid kan, Betty. Siya kung timang bantay kin ni tatang yu dito ospital. Sa anak nga agawid, nanang. Siyak timang bantay kinitatang ita. Bakit kayon? Saan arumbang nga agpuyat kayo? Kabaulak, Betty. Basta siyak nagbantay. Umay kayon tulaangan inton bigat. Tasublatan kayon tumanan iti malam nga agbantay. Ala, agawid kayon, nanang. Saan ka pa'y unay anaimbag? Iso nga agtalinaid ka laang dito'y balaywan. Ay na, mababay na kin kanlita. Sana ka na makatultulong kin ka. Isupay ko matimat gadak nga repair iti appliances. At dati pension ko, apangalaan ta iti ikatang ta iti kasapulan ta. Iso adi ka madanakan. Agpaimbag ka kiti. Ay, agyaman nak. Nakasingsingpet ka kanyak, bakit? Naanos ka mga asikaso kanyak? Sino pa ikumatag tinulong no saan adata? Agasawa ta nga rudan. Pasensya ka na. Kakaskasar ta pa'y laeng. Agam nagsakita ka dagusan. Agimbag kan tumit laeng. Basta tanggadom anaimbag tisugat mo, sito. Betty, nasaysaya at siguro no yawid yu pa'y laang ti amayo. Tani, kaasimot ti nami ang mga sasikasukan kwa na. Di kayo kumamasaksakitan, Betty, ha? Ang sapay ko mata maawatan da kami. Kakaasing amin ng tinami. Di mi kaya't ang may stress. Tani, bakitan? Sige, awan problema iti dayta. Yawid ko ti amak. Tada kami ti mga sikasukan kwa na. Sa anak mo't amarigatan ang mga sikasukin ni tatang yu, anak ko. Makitkita mi ti rigat yun, nanang. Iso di kay aglibakan. Kasapulan ni Sito ti presensya. Kasi mo't di asawa. Di usur-surutin ng jibalay da. Agtalinad kayo lang dito balayo. Tag-relax kayo. Bayan nyo adag iti anak na ti mga sikasukan kwa na. Uno saan, agawit kayo ni jibalay? Saan? Dito'y akla ang balay. Betty, pangaasim di kan mapan ije balay ni nanang. Tapno mapilitan nga agawid ije balay mi. Ha? Asino nga iti agluto iti kanin na, kan aglaba iti kawas na, Jonah. Ay na, da kami ti makaam mo iti kabsat ko iti dayta. Di mon problemaan. Ha? Tanawan kadwa na ije balay na, mapilitan nga umay ije balay. Uno saan, ije balay ti kabsat ko. Sige, nukas ti kayat yu. Da kayo ti matungpal, Jonah. Naggapo ka di balay, betay. Kumusta ni nanang mo alita? Saan akayat dagiti anak na amapanak ijay ayan ni nanang, tatang? Paritan da. Anya, apay ka now? May sa ti amok arason, tatang. Talagaan na dagsan ti dara da kadatay. Nauna yan dagijay nga anak ni Lita. Apay adida kami maawatan aya. Awan mat madi nga intensyon ko iti inada.
Ipagarup da siguro at tila ang kwarta ni Nanang Lita ti alma ninyo kan kuana. Nagala sa panagpampanunot ti kasta. Awan mabalin tayo. No kasta ti kapanunutan da, tatang. Adayta, nalaba akon dagiti kawas ko. Kan nakadalos akon dito'y balay. Ay, nabanno ka. Di ba't ngaminon imimay ni Betty? Makumikom siguro ang mga asikaso iti ama na. Ay, apaman amalpas ko ti trabaho dito'y balay. Inak to sa rungkaran ni Sito iti balay da. Kailiw kon ti asawak. Ay, medyo maulawa ka. Apingatan. Bandog ko la siguro da ito eh. Di mat ngamin imayan ni Betty iti sumagmamanungal daw dito'y balay. Agin na nakakbit. Tamapanak to no madamdama ijay balay da Sito. Pinashare mo ka din ni Nanang ijibalay na, Jonah. Saan pa'y manong? Si Kangay. Saan pa ya? Tati mo, kitnapan ka. Ay, naira na mga min nga da simmang puta sa nga ilim eh. Simmang put dagiti kakapsat nila kay ko kan dagiti katugangak. Nala, tadumagasak man ijibalay na. Kumuyog ak maten manong. Tainak man ikan iti tinapay ni Nanang. Nanang, lukatan nyo da ito eh. Awan samat ni Nanang diti balay na manong. Sana nakatrang ka tiri daw. Nang, ada kayo. Ayan nyo. Awan mo dito sa alas. Inta kita ni ti silid na manong. Nanang. Ha? Nakaturog samat ni Nanang. Sa balit ya oran ni Nanang amat matulog. Ha? Wala. Nakasalungay ngay matan. Nanang! Saan nga gang angas ni Nanang? Kanya! Itaray tayo sa ospital! Nanang! Apay akala at di panang panawiw ka na kami. Nanang ko! Patpatag na ngayon ay. Tagay awanan tayo di Nanang yaw. Ala kung dagiti kawas ka, tapo manawa kung dito'y abalay. Tatang, pakawanan da kami kuma. No pinapanaw da kayo dito'y balay ni Nanang. Basol miti amin. Makonkonsensya kami, tatang. Not ako makadwa ni Nanang iji balay. Nalapit. Naitaray adago sa ospital. Saan siguro anatay tinami. Ala, awatan tayon tiga sa tinayaw. Taurag si sinidir tayo ita. Saan na may sublit ibiyag tinayaw. Nakaladladi nga ita. Ang masapol nga awatan tayawan nakaw. Saan kayo kumapumanaw, tatang? Tabalayo iti day dinanang daytoy. Nagkasar kayo. Iso adakkel ti karbangan nyo dito eh. Wah, agawid dak. Mabain na kada kayaw. Da kami tirumbang nga mabain kada kayo, tatang. Iso pakawanan da kami kuma. Awan, ti sakit tinakam ko kada kayaw. Ubeng. Iso nga awan tirumbang apagdanagan niyo. Biyag ti tao. Apay anak kami suot ka si mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinawatan iti nobyom. Awan, Nana. Apay nga ruda kas na ti Jarma si mangput ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaikit din, nga mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, Nana. Ni, pag kunaamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, Nana. Iso ang masursuro na. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakit anak, Nana.
Apay, kabaalam nga ro da mapukaw, tinobyong itibiyag mo. Inaramid mo day tay din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay ayatak ngamin unay ni Gerson, nana. Iso ajak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ro da sinaam, no kunam nga ayatem. Wan ata ka na yun nak matapas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan dyan nobyom. Si kamot laang timang parparigat iti bagim. Iwaksim tinalabo sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay ayatag ni Gerson, nana. Jak kayat amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan ta agimon. Nang runa no awang matirong nga pagimuunan. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadag iti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kitaak man ta cellphone mo. Asino dagito ka-text mo ababay? Customer na kita. Customer, adda pa'y take care na? Unay ka na ya. Awan mo't dakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako ka badbado. Agawid akon. Jak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, po customer nga ron dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takitaak man no anya mat ti mariknam. Unay ka lakit din na ya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pa share. Hayawanan ganas ko ngagpasyar. Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Daytsayan ni Gerson. Adda man kasasauna iti cellphone. Surutak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Ti awanan bain. Babae manin ti kasasauna iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Addan kasukat ko kan ka, Gerson. Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha? Agbrektan! Anya ka di man ti pagkaskas tama, ya? Sabali manin a babae di kinasaritam iti cellphone. Customer ko nga ron dagi, jay. Amom mat ti klase ti negosyo. Agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man, gindi. Intaman kiti agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabang dagita at textmate kan callmate mo. Kay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan. Hello, Carda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa'y asimang pet? Anya, napnapanan na ngay. Saan ka di nagpakata rimbuar? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matket din ni Gerson anobyo na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga Rod. Rabi editan iso amaturog kan Carda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinaskan nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan, ma'am. Okay nga, Rod. Bye! Nagchat manin dayto a lalaki. Jak am mo dayto eh. Ngam entertainer man. Taparik na akmat dayja a Gerson. Kita man karamidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan dayja a Gerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a Prince? Agar-aram kanya. Anya? Apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko?
Saan? Ngam kayat ko apariknaan. Iso nga ayabak matlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya, ay susma di abalasang ko. Di mo pagimunan dyan nobyom. Ta mga naglaban da. Kayat ko ariknaan na ti kanayon ngay parparikna na kanyak nana. Anya, Namin ano nga ibagak asardengan nan ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangken ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang yung pag-arap. Talaga gaya man napintas ka ti personal. Saan lagay mo itilad naman na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti text mo, ah. Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga umay. Mabalinta ka diti rumwar. Talagang awan pa'y reply na. Di awanan ba in alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tati kaduan na. Anya tara aramidan na. Ay, awanan ba in talaga dahil ang lalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumwar. Intag pa siyara. Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar ta. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? rimwarda, barok. Ha? Asino ti kadwa na? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day jay, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayam na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Saan nana? Pumanawak mo't ladagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito restaurant. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan ba in alalaki. Syaklatan akanayon ti parpariknaan na. Kitaot man tilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Jaski ang lalaki. Nakita na siguro ang tipos ko. Jackson sumbangan. Julia, adawag mo. Baybay ang dita. Amang ano napatag na awag dahil Saan? Iyop ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak, Prince. Talaga ka di nga awan pa inobyo. Kwan? Awan pa'y. Awan. No, basta, palubusan na ako mga ron nga agaramkan ka. Agayatakon kan ka. Nga oray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Kwan? Saan kumapela aday ita di pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O, doy. Nayunam pa itin inumam. Inumam amin da ito'y. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga rod? Ni Karda tinakasaritak. Saan ka no pa yasimang pat ijay balay ni Julia? O niya, ni man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. O niya, apay ngay. Kunak man no iso ti kadwa na. Sa bali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. At da sa bali alalaki akadwa na. Oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Hindi mo nga ipang-ipanam niya. Matulog tayo ti hotel. At palabas tayo ti rabidita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito Anyat inaramid mo kanyang. Di ka man nagindidihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipata mo ti amin. Awanan kayo di ba Apay aginundawayam ti pan nakabartag ko. Ay, ayatan ka, Julia.
Nakasaganak ang mga kalay sa kanka. Takdalag tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan, di kan kayo ta makita. Mananggun daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutan ka ni Gerson Anobium. Sige tagsyawarak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan na asimbangpat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinobyo. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartak na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso laki tinobyo. Anya Araminda. Julia, balasan ko. Adda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwam. Nasakit unok na. Pakibagayo abaliwan nanto ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kan tinobya, Manong. Uwan nga ron in-block na pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak kan kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Madlaw adina kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan ti mo ka nagbasulan. Uwan nagkuranga kan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, Manong. Uwan nga rada. Makabulan na nga awan komunikasyon mi. Mariribo ka nak. Amok nga dapagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamakan papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti da ito nanakarda. Di kag babain. Nabayaga kung ngagpapay kada kayo kas babaw ninyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbasa laki tinobyo, nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanagak. Nagbungan ti pananggundaway day di lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka ka din. Wala na. Kat positive. Anya, agad ka sa nung itan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masapul atakdaran na dinaramid na kanya. Agad ka sa nun nga itinobyom. Kasaritam nga rod Sana nana. Mabainak asumango kan ko na. Agyaman nak. Tanakisinara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masapul nga'y kasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Ngamin, ay-ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga rod ti panangikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, Mama. Nabiit kayo pa'y anagam amoy tinobyom. Nga makiasawa kan ko, anak. Kapilitan, Mama. Ngamin, masikog akon. Ay, anyan. Kung akno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, Mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, Mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay ramid mo ti kastoy kanyak, Julia. Awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalikan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay ang kaste tinagbanagan ti ayan ayat ta.
Kasanon dagiti arapapta. Talaga kasta. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apingita ka lang ang asumangpat, Prince. Manungal daw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat ang kabulana kung iti may kaduhang anak ka. Awan, bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay, kastamanan tilang ang asimangpat. Babae, Kaano nga tangag balbaliw ti asawak. No amok lang na igumon gayam iti maiparit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan nga agbalbaliw ti asawam, ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami nga agsubli di abroad. Agyaman ak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mong tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Isuan ang pasamak ti kasti kanyak. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita, nakaragrag sakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Tadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga tamay subli, tinapalabas. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Hi, friend! Bea, friend! Ala, imbag man tanagawid ka. Sumra ka. Thank you. Ala, pimintas ka. Talaga? Ay, thank you manan. Ay, Wan, adakadwa kasi mang putsi ka. Asino? Ni June. Aday je balay. Jakon ing kuyog to nabannog iti biyahe. Asino day jay Ajun? Nobyok. May sa pulis. Professional ti nobyo. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga uray sa anak agtrabaho katayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea. Iso asika, tay professional mo ti sa pulam, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mo tinadagos. Nga uray awan mo trabaho na. Practical ti biyagitan, friend. Bea, inyagan ka iti lang ka. Naluuman day. Yada yung mandita prutas alis. Ha? Apay, di mo't paboritom day to idi. Diyak kaya tiangot na. Ibilang mo day ta. Pasensya ka na angam aginawak ngamin. Ado ti diyak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. No kasta, masikog kan? Congratulations, friend. Agyaman na kaalis. Anyat imbaga tinobyong ngay, idinaamon na masikog kan? Siyempre, naragsakan. Di saan kan nga agsubling agtrabaho ijay syudad? Saanan? Di na kun palubusan tinobyo ng agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Unang, no next year pa makumikom ngamin tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di? Katsi ka, kumusta kayo matan ka ni Mark?
Adda kadimutan na pasama kiti nagbautan nyo? Masikog ka kadimutan? Ni. Advance na unay ti panunot mo, friend. Awan pa'y napasamak iti nagbautan mi. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya kay ti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Katawan mo't natalgad at trabaho na. Makikons-construction lagayam. Kwa? Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawak to. Sikat ti pakasyak, friend. Ngamin, construction worker laang Genobium. Jay kas iti boyfriend ko, professional. Kan, natalgad ba ti trabaho na? Agkasartan, Alice. Sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamatan iti tawan. Kaat ka na kasara. Tamang bukultan iti pamilya ta. Oray siya, kaya't kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kaya't kaunay nga agbalin nga asawa. Kan amadag iti agbalin to nga anak ka. Agyaman na ka. Kasta hakmatan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Naimbang man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Kat agons construction laang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti dayjay ngay. Nagtitinulungan dang agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't a Mark. Angam na siyak to ti agkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? Udi mayat, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo Genobium. Wana. Kaano kayo nga rod nga agkasarangay? Dakkelan ta sigog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga. Ay, kaasimot tigayam ko, nanang. Apay Bea. Wana, tamang urkurangas mo, tinakiasawaan na. Sana baknang. Anya, pagkunaamat. Ay, kasano? Construction worker din nakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day di lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Kan uray man saan abak ng di asawa na, basta nagagat-lakit di ngagtrabaho. Awan lat ammokon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo. Kat kaano nga ron nga ikasar na katinubyom. Masikog kan. Into no may atawan, nanang. Kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagababa nga manak ko. Sag paminsan lang nga rudan, tanga trabi ipay. Saan pa'y nga agpaot dito'y. Talo oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanawa dagusan. Ay, katgagangay na ata makumikom nga ro iti trabaho na. Pangrabi ngamin no daduma, nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayaw. Nasaysaya at no nakabukbukudan niyaw abalay. Uncle, awan pa'y mo't pagbalay may. Ited kaun ti balay ko di sa bila. Tawan mo lagna na di jay. Da kayaw ti mang tawid iti dayjay. Ta awan ket nga ron asawa ken anak kaw. Si siya kaw nagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayaw. When no agtaraken kayaw iti dingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayaw, Agbinadang kayaw itirigat ken ginawa. Sapay kuma, tag nanayon tao, ti kinaragsak yaw at nakaw. Agyaman kami, Uncle. Nalawan sa unay tar-aramidam akulungan ti baboy, Mark. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaan taburyas. Ala, kaalaan ta nga tati agtarakan iti baboy, lakay. Saan tanto nga ta amalugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na ka napintas ti agtarakan iti baboy ditoy.
taado ti danom. Iso di ka madanagan, bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Tamok nga dan tulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa paak ti mapanigitalon, tayo nakdalusan dagiti mulak natin, bakit? Sige, tasyakton timang pakan ka dagiti taraken ta amanok kan baboy. Alang rod. Ano sampay lang, ha? Wen, agin nanos ta lakay. Ag tinulong ta para itinapintas amasakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone lakay? Hindi ka sinsin ko, bakit? Natay ka ano ni Uncle Pidong. Anya't impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay na kasing-singpat. Wen nga rod. Ngaman niya ngay, no ijay langan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay, bakit? Sa paantay ti agbiyahe inton bigat. Marka anakan, tangay sika ti kadkadwa idi ni Uncle mo apidong. Sika nga ron matang timang tawid dito balay na dito syudad. Ay wanam ti balay nawen. Naimbagla pakidagdagusan may nukas ding agpasyar kami dito. Agyaman na kanti. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dayta. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito balay na. Total adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige, auntie. Katagyaman akmanan. Saan mi nga ugali ti agagagom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakat kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi may tugot dagita inton matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may Mark. Agyaman na ka talaga, auntie. Inton makalako ta iti taraken ta baboy. Ken dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay nga patawid kanyak ni Uncle Ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaad, Mark. Saan? Ipatarimaan talaang. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta. Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day tanakay. Sayang nga dagiti mulak dito'y napanawan tayo. Ken, biro kung tibagik ti trabaho iti daga. Iso apapintasan ta, di balay tayo ija syudad. Tapaabangan ta, bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan amangan no dida kayat apaabangam day jay. Wen, siyak to ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark. Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan niyo. Kukwayon day jay, isungawanan pakibyangan mi. Noan niya ti plano mi ti day jay abalay. Agyaman ak nga rod, auntie. Basta di mo ko mailaklako. Ano, adapan nakabalin na kaanakan. Tapakalaglag ipantayo iti day di Uncle Yo day jay. Wen, auntie. Saan to ang mapasamak day ta? Napatig day di Uncle Pidong kanyak. Iso ang napatig mo amin ang napanawan na. Ala nga rod. Adalakit pagpatarimaan mo, sige, makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakot ang dagiti taraken ta, nakay. Wen, bakit? Iso nga parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali atarak nun ta. Tapno adan tumanan ilako tayo. Sige, Mark. Uray inutin ta patarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Wen, patcheck nga dakaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan ti balay ta. Ita, nalpasan. Mabalinan ang maipaabang lakay. Wen nga rod. Uray nang ina ti abang ditoy. Sigurado nga do ti mayat nga agabang. Taasidig iti sentro. Wen walking distance ko naman. Ala, agrubot ang rodan, bakit? Taagawid tamanan ni Dje probinsya. Taim takitain lagi ti anak ta. Inta pa'y gumatang itiyawid ta ije probinsya, Mark. Wen, bakit? Alice! Ha? Nibiya da ije Ay na! Ay! Long time no see Wen nga rod, imbag ta nakita na kami. Ay na, dandan ni saan kayo mabigbing. Tanagningisit kayo matan. Ha? Ape, ang imisit kayo matan. Apay,
Anya trabaho yo adwa iti probinsya. Agi sur-sur-sur kayo itinatangala ko yo. May initan kayo? Gagangay na, Bea. Takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw makakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo iti kastala ngayo. Ha? Noan ya't pa nagkitam kada kami, isun Siga ngay, kumusta kan? Masikog kamat manan. Una, may katluntun nga anak ko dahito eh. Ha? Nagkasar kayon itinobyong? Kwa, intun umay atawanan. Kasta ka di? Ay, banda kamin to nga rod, Ay, kawan na, umay kay to. Nanang. Ala, apaya kas tatarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. Impagat-pagat nagtasawa ni Edgar, nanang. Anya, no kasta, adda asawa jay nobyom. Adda. Kunak tupay kat, husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na kaipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kamin kadagiti anak ko. Ay, ala katawatom tigasat mo anak ko. Anya ngay kat adaditan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met nam na maem apangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwartak. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot ti simbaan. Ay, sapay awanan gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan ti maitid na kwarta, ta nakabalo din, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na ata, grurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa iti pagabang tayo dito itagus tayo. Awan pagbayad tayon. Tani awan mo tin maitid ti ama dagiti anak ko. kat kasano nga rudan anak ko. Agawid tayon iti probinsya. Agpasyuda tayo tun bigat. Tabakasyon dagiti ubing, bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak na. Hanggang di tayo mabalin nga agbayag ija syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo ditoy. Kaya dagiti mulak. O sige, lakay. Anto iti abang ti balay bakit? Nagbayad ang tiagab-abang. Idulin mo na lakay. Si kalatan. Tas si kangaro ti para igam iti kwarta tayo, bakit? Malaman lang. Ala. Agrobot kayo makadagiti anak ta. Intay man nagpasyar iti plaza. Tarong nyo dita. Tren talangan ti may Agure ka. sasakot. Mabigbig ko jaglaklako iti tarong iti sidewalk Tarong yo. Ha? Eh, Ni Bea mo tayo jay. Asit ganta lakay. Ala, agorder ka iti kayat mo akanan, Bea. Kwa. Awan pagbayad ko, Alice. da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea. Agyamanak. Nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adada iti probinsya. Ninanang ti mga waawir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't ngamin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk. Pasaray tiliwanda kami, iso ang masapul nga agbalin kami nga alerto. Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawa mo ngay. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan anabalod. Gapoy ti kinababaero na, Alice. Kan dinak na ikasar. Tada sigod a pamilya na. Anya? Iso kablawan ka, Alice. Ngamin, nagasat ka iti nagbalin nga asawam. Nakatumpong ka iti baro, kan nagagat nga asawa. Kat ita, napintasan ti biyagyo. Day tamat ti pagyamyamanak unay iti Diyos, Bea. Ngamin, inikkanak iti responsable nga asawa, kan ama dagiti anak ko.
Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawam idi. Sorry, Mark. Awalan niya man na kanyak na jay, Bea. Mababainak ka talaga, kada kayo. Di mo laisen ti trabaho ti padam a tao. Kan di mo mat paglastog dado a kwartam, nang runa no saan mo mat ang nagbannugan. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan di sabali man na napagadalan nga istorya o napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless. Biyag. Ti tao. Agkasartan, Bek. Ha? Agbay sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kididay nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, Papa. Ay, kwa. Si kalangan di makisarita kadakwa na, Beth. Anya? Duhata Mabainak. Ngamin awan kwarta kapag kasarta. Ha? Kasano nga rod na makapagkasarta no awan matgayam kwarta mga aramatan ta? Di, kwa. Ibagam ka na, mamakan pa pa. Tayo suda pala taggastos. Anya? Naibaga na kayo ha, tabak nang kayo. Kasano no di da kayat? Ipilit mo tap na umanugot na. Papa, agkasar kamin ka ni Rico. Ada kayo dayta. Nahustuan kayo mo tani tatawan. Iso okay la kanya. Iso na lang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, Papa. Awan kwartang aramatan mi. Anya? Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pay. Into na dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabalin ang maitantan ti kasarmi, Papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya? Iso ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastusan nyo nga agkasar. Kwa, da kayo pala tagastos sa Papa. Anya? Anya nga iti masakbayam iti day ti Rico. Kat istambay mo't day ti Hibet. Nabisyo pa Ay ayatak ni Rico, Mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo't iti trabaho na, Mama. Apag isuntuan no agasawa kamin, at dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asaanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, Mama? Basta'y ayatag ni Rico. Sige, makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yu ita tanalpasan ti kasaryo, Rico, Beth. Pag naadan nyo. Ni Betman mo niya ti desisyon na, Mama. Sika man, Rico. Sika atag desisyon. Ora agawid kami iji balay mi, Mama. Adda kada kayo dayta. Agtinulong kayo nga agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay na, pasensya amon to'y balay mi bet Kalkalapaw lang arudan. Marmarga ay pa ay. Okay lang, nanang. Kun saan na simentado ti datarme? Ay na, nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Okay lang, nanang. Sa anak mo na arte? Mala, mabitla nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo suti sidaan tayo. Agsidsida kay tirabong balasang ko. Uwan, nanang. Diyak kaya tagnaag dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yun dito Agawit ta iti balay inton bigat. Ita, napanagnagamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito a lugar? Iti balay mi ti pagnaadan ta, Rico. Anya ting pagkatyanak tagan ka. Apa nagsublida dito'y balay. Insublida mo, nagitikarkaret na.
Di na ka no maanusan ti agnaed ije balay dari ko. Saan ka no akomportable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daytan, day bagbaga. Nukas lang tumatek ka, kimpet iti day jari ko. Marik na itan ti rigat, iti sidong ti asawa na. Barang makasapol tumot lang iti panggadan di manugang taa. Ado ti bastre ka na trabaho. No talaga, kayat na ti trabaho. Kumusta, Rico? Ada na playa matrabaho? Ay, awan pa nga ron, Papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisar ka. Bagar iti may sa grocery. Ha? Pasensya kan. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Nagtrabaho ka para iti masakbayan yung agasawa. Uwan, Papa. Kuyugon kayo itong bigat, tayo apply kayo iti trabaho. At dagayam ko apangisar ka. Anyamat ni Papa. Pilitin na nagtrabaho, kudyak pa yung nakasagana nagtrabaho. Pagustuam latan ti kayat na tapno saan da agumurakin ka. Apay nung sikat nagtrabaho? Anya? Ay, nakarkaron na di da ka maawat a manugang no kasta ka. At data dito'y balay. Kalpasan na, siyak pala tagtrabaho para iti pagbiag ta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sa wundan ngay. Apay nga min ayang ay sulit pakasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano lagi ti demanding adadakil mo. Napatag kayo amin kanya, Kriko. Pagustuam latan ti kayat ni Papa. Tapno awan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, nawat adagos tagayam ko tinangisar ka ko Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kasi at trabaho, ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, ta naawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, no muda ti agimpad. Uwan talibre mati kananda dito'y balay. Kan aminan ang masapsapol da dito'y balay. Libre amin. Nasapa ka mata nagawid, Rico. Nagandar tayo, Mac. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko niti trabaho. Anya? Makabannog ti kasi at trabaho. Nakatakdirak nga gal malam. Santo pa'y laadda suplada kan suplado ang customer. Nagginada ka nung agungunay. Nabannog nga ron. Siyempre, aginana ka. Rico. Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka nagawin. Grabe mo ti ama. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. Papanantangay. Awan mo't sa bali apag naagdanta. Agabang ta? Anyat pagabang tangay ka awang mo't trabaho ta adwa. Tako nang mo't ngagikat kan iti trabaho. Alaan mong titawid mo kada mamakin, Papa. Ha? Ni? Wan ngagpaisan niya? Wan. Alaan mo, talumasin ta niti pagnadan. O sige, kasaritak to nga rodida. Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnaadan ka ni Rico. Apay amasapol apumanaw kayo. Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga oray dito yan balay ti pagnaadan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan na agtrabaho ni Rico kat nasakit nga rin mo ti pagbagina. Tanyag kayat yo. Ang dependar kailatan ka na kami kani mamam. Papa. Panangisakit araramidek. Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawa. Ngam di mat nakaanos. Saan mat anarigat ti kasya trabaho? Narigrigat ti konstruksyon. Kasla ngamin saan na panangisakit araramidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami diti balay. Isungay si istriktuan da kami. Saan na po no dayta? Di naklang amin maawatan. Ala, husto daytan. Pangaasiyo. Di kay aga pangagama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaammo kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itan yun titawid ko. Tapno daramatan ming agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak ta, lakay. Ay, numapalin ka dyan kayat.
Nga masya na kaya anak ta. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ala, itid tan titawid na. Patganta ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan dito balayo. Dito ti pagnadan tan. Anyamot tan. Jak nga ron makaanos dito kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anusan tan dito balay. Adamat pagabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anusan tan dito balay. No di ka makaanos, agawid ka siksikay di balayo. Basta pagbingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. Noon niya ti kukuha ta adwa. Anya? O niya, agawid ka pa ilay di balay o siksika, uno aganos ka dito balay. Sige. Agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mo't dain San Rico apin masyal. Ay na, ag nagdan dito'y balay ka anakan. Ha? Pimanaw dan ije balay da balayan nyo? Wun, dito'y kanuti kayat da pag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, anti? Ay katagano sa tamarigrigat mo nga rugti na kay kamangan na. Irwam na at ibagi na dito'y probinsya. Kailiw kun di anak talakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipaten tayo jay. Di pa'y umay agpasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartanan. Ay, kumusta da nga tan iti asawan? Saan da nga tamot lang agapapa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sitong ti asawan. Kaasi mat di anak talakay. Di ka nagpanunot, iti negatibo. Tapno di ka may stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan ije balay Rico. Jak makaanos dito yan. Kita man, kimutung akon. Di nakpay mapagsiday tinaimas. Ngimisitak pa yun ni. Magtal na ka man, Ben. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iji balayo. Agawid ka, adwa. Kayat mo ang malaw anak, di man nakibiyang nga, ma'am. Rico. Agawid ka kititain ka pa'y panayo ng tinala matawid mo. Kurang dahi dyan intadakan ka. Agmamay sa kang anak da. Ngam kas jay lang ti intaddatawid mo. Kwarta laang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaam. Anya? Anya pa'y latararamidan. Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami laang. Ngam agsapol kay tinaima sa sida. Agawid ka na di balayo. No di ka makaanos. Oh, anya. Agawid ka? Panawan na kon, ha? Amo mo tadyak ka ba lang ti maisinakan ka. Tayayatan ka, Rico. No kasta nga rod. Sikat ti agremedyo iti kwarta. No di da kayat nga ited ti titulo ti daga atawid mo. Kwarta ti dawatam. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno maasyandakan ka. Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan. Umayang lang dumawat iti kwarta, mama. Kailiw ka unay anak ko. Di kan pumanaw. Ay abam ni Rico dito'y balay, taagnaad kayon dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itad yun ti daw-dawate ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawak. Awan ka nan min. Kurang tintad yu atawid ko. Iso anayunan yu. Anya? Oh, rabiin. Ngamawan pa'y laang ni Rico. Unay matanday siya atao. Basta da kwartami. Kanayo na marapian. Bet, ingka maturugan, rabiin. Sumangpot tulatan ni Rico. Jak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanyak. Hanya, apay ngamin nga intad mo nga'y katamom lang arudan ti ugali na. Apa nakmat ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itatamo mo ti ugali dyan anak ko. Adakan ka no panawa mon.
Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay ayatak ni Rico nga oray masansan ti panagapaminanang. Diyak kabaulan asinaan. Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kaasila ang nagitagbalin nga anak yaw. Tawam mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang, surutot ti asawak. Ay rabiin, ang mga nanya ti mapasamakan ka. Kan may sa, di mo amono sa dino ti pang surutam kan kuana. Kadi mo matamutayan na. Madanagan nga minanang. Hindi ka unag dandanag, balasang ko. Auntie, ni Insan Rico, nadisgrasya ka no iti motorsiklo a binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya, sa linaw, kanayan na itan ngay. Ay kumustan dyan ako. Adda ka no iti ospital, auntie. Anya! Nanang, diyak pa'y kaya ti matay. Ay wen, saan ka pa'y amatay, anak ko? Iso na lang tamarigatan ka na magna. Napiktaran ka no ti duren. Nanang. Apay nga minanagmotor ka na Bartek Rico. Anya nga ita. Uwan nga ron. Magbababaw yak. Ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yala anak man iti danom. Makain inumak. Mabit lang. Anong sanak nga si kasun bakit, Wan? Tanwagin bagak. Agsubalit aktokan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado tito lang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararagtang aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdiskitar iti kwarta. Awanan maigatang itimakan. Diyak agawid itayan ti asawak papa, mama, panawa kon. Anya, asino nga ti mga sigasukon ko ano panawa mo? Mabambanugak ngaminan, papa. Isulat ng tas asikaswak. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan tinana kasi nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at asawam nga, Rod? Talaga kasta, anak ko. Dahito yung tibong at ikinasukir ko, hindi ka na kayo, papa. Mama. Ala, di ka nagladingit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panlubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada kami, tao may dakaalaan. Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso ngamin ti pangital ka kadagiti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawid tan ije balay da mamakan papari ko. Tadda ti babaunan ang mga sikasukan ka no agtrabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kaya't naka napanawan ti anak mi. Ngam inay-ayo mi. Iso anak ka miris lang. Pakawanan da ko papa. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nangruna iti asawak. Ngam kas ano? Diyak matan makapag na papa. Mama. Ala, agkararag ka, Rico. Dawatam ti kaasi ti Diyos. Tawan imposible kan kuatan. Patyag nga addapay na pintas a plano na kan ka. Awan nasayat ngit den ti kinasukir. Denggan tayo ti pamagbaga dagiti dadakkel tayo tapno awan to ti pagbabawyan tayo. Ala papagayam di tamanan ti nagibusan ti sabali manen na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao musical scoring Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo amin. Biyag. Ti Tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si Kamat Gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yun, auntie.
Sika, at dagaya man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wan, auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray sana, ante. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy kaanak kakanyak, Hil. Iso akayat ko matitumulong. Iso apang nga asiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mang tedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, auntie. Agyaman kami, ante. Awan anyaman na. Nataarto'y nobyum, kaanakan. Saan mo't, ante? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkal pa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim, no saan kayo atulungan? Nakababay na talagang kada kayo, Auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda kasapulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Taman pa'y akon di tulong dayjay nga ante manak ko. Kaslada kaya ti asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmutan. Ay, sabagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim, Nabayag ngamin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawid. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo ija abroad. Saan ka nun, tata? Adun dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jaki libak. Kursunada ngarod ngarmen. Ay, mabainak. Nagpintas ngamin nga ore adan idad na. Bayan nyo, tainton umay manan diti balay. Payaban kay to, taya maamu kayo kan kuana. Ay, sige man. Ay, agyaman ak balasang ka. Ne, Auntie Marie, da kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agduduma nga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailaang. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman anak nga rod, auntie. Ay. Makaamukan nga agluto. Tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitla nga rod, tagluto ak. Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang yumanang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngamsapay ko maata makasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran iti? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko.
Ado ti mabalin ko apangisarkan kinihil no kayat na, manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige, manang. No saan lakit di an napili iti trabaho, ado ti mabalin ko apangisarkan kan kwa na. Anya ka nunging at trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga ti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apim manaw. Iso ajak na palutput ana imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na ken ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapasngayak. Tulungan kantong agtrabaho. Taninanang tunti mga waawir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan? Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kiditi mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati imanihwak, Auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano sanak nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti sweldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit ang nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital.